Takuru, the black man and the Inji, na the Tifu Kado. Wanna Hayden, they boot. Wanna Hayden, what the Tifu Kado. That's right. Leki. Exodus 25. A book of Exodus was the 20th verse up. Remember the Sabbath day to Horiham Santa. That na Sagado etaki. Libis mama for etaki. In Guaston de Kerki. Karotaki. Or a Sabbath for me Santa. Remember the Sabbath day. Leki. You shall work 60 days longer and do alla you work. 60 days longer. You must do alla you work. What the pastor no right and one trasani the make for that. In one day can they stand a day for Masragado. In one day can they a day for Masragado. Ma artista kado takilisi. You shall work 60 days longer and do alla you work. 60 days longer. Listen. But if you say every day, then the Sabbath for Masra Ugado. If you say every day, that was special roast taki Masragado. A day this day, our roast today. Dema oru langa asripi, mi brother. Dema oru langa asripi. Mano wiki, the sword and sma. Sumana unu. Wachti. Sana efter die van wiki. Huh? See? Maar ik begin me. Iteimi sa uleri. Maar if you look at the calendar. Yes. Hij look op een kalender. Echt. Zonde na eerste ding. De viteer vanaf zonde. Kom ik al laatste ding. De vadont op een sabbat na a roos to ding voor Masragado. Dus de man kies een voer met hij. Go naar Johannes. Even hoor dit jaar. Johannes 4 vers 24 no? Dus man die is aan ding. Dini kado na leki ye na ini ye na ware vers 24. Dus no another thing dus arki tapa kalender normal je ziet a eerste die van wiki na sonde maar sa demandu de man kouru no de man tak fatak luku no de man no meki genki refresh de man godel van uit the man put one day that you go back you gonna do that. Ik ga bedoel de man tak stond in kerkie, maar de man leki uit. Zei die hem go stond na kerkie. Nou die de man zit op een wiki dan moet hij van dat. No en met uit. Tot day na day voor Masragado. Mag Masragado het tak openlijk sana day voor en. Ik ga bedoel. Weet je? A book of Johannes was 16 verse 24. Gado de wan yeye. Listen. En dan sumatisi sa I'm begging him na ini yeye en na waarheid. I'm begging Masragado in doina ini yeye na waarheid. Ko bige luku sana a eerste sani. Sana yeye voor masal. Sana yeye. A heilige kies. Mo antwoord mi brada. Sana a heilige kies. A roko a krachtig man. Oké. 1 Petrus 4 vers 11. Voorzien. 1 Petrus 4 vers 11. Lek van you taken na nga igi mofo. Want yabai a je fuku Masragado. Maar a juiste fasi. Uno ja. Je ziet dat we lezen morgen voor uit de Bijbel. Ik snap toch? We lezen morgen voor uit de Bijbel. Na morgen belang. Maar waar rieden de? Wo sorry sana rieden. Lees het. A book of 1 Petrus was 15 verse 11. If one man said taki, make him taki, let them work to the come up of Gado. Just make the one man taki, make a man taki like the work to come up of Gado. Maar reader de, dus moet dat no you ko sabi change of Masragado. Dat die go mitang wat traman, dat toekomst nog onvertegen man aan je egi denken. Waka altijd tanga woord toe, is dat bidok? De sora matang lukuno, just griffy. Want de pastor, de man de lezengi, de man tak lukuno, hallelujah, amen. Johannes 3 vers 10, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Dat ding. Ik rabu dat. Maar de man de lezengi, ik rabu dat. Lezen maka.
A boek voor 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 11. If een man se taki, make him taki like them work to ben come up for gado. Lees je? If one suman se dini trawa, make him do so leki gado, they give him the krachti. Lees je? Zodat hij na ini alasani gado sa kisi biginem na ini Jezus Christus. Dat na bedoeling. We doen, we lezen zoals gado kis biginem. Dus voor voorkomt dat kom ik wel fout. Let vader tot systeem voor pastor en met fout. De mij bar halleluja amen. Halleluja amen. Alles na halleluja amen. Ano in kado ning de mij doen. Ik ga bedoel go back na pem betayi. Ai, ya na set. Dus luku no. Let fa you taki na krakti fu kado. Ma ko luku sana santa ye. Lees A boek voor Johannes hoofdstuk 6 vers 63. Adeda yeye disi gilibi. Adeda ye disi gilibi. Ye gilibi. Lees je? The skin no can do nothing. If you bout up skin fasti, ano yep you. If you tak misrefi, ma waka mindri want to huru, ma bout up misrefi, yo fadom. Want your raka for lift up one thing. Ma masra gada want to ataki, no go tape. Dara itaki, a skin no can do nothing, a skin no man yepi. Daarom etakin bout up a wotu masra gado. Lees je vanaf bakjen baka? A boek voor Johannes hoofdstuk 6 vers 63. Adeda yeye disi gilibi. Lees je? The skin no can do nothing. Them want to disi mitaki ki un. Them the yeye and them the libi. Them kafen de wotu masra gado. Okay, dat sana santa ye. Na a wotu, kom je want transformen. Kom je want transformen voor a santa ye. Want no de. A wotu da moet je want transformen voor a santa ye. Want no de umasma in een kerkje draait is winti. Dat de man heeft kapot laten voetapte. Want ik is santa ye. We story sana santa ye. Eto ali e want transformen voor a santa ye. Dona Tori, Sifo, vers 51. Tori, Sifo, vers 51. Maar no de mij kies winti. Proseleisje pastor, dat paka asprik gesproken. Wat ze, aman kies winti, santa ye. Koluku sana santa ye. O lees je u kies transformen pa. Bring it out. Santa ye. A boek voor Tori hoofdstuk 7 vers 51. Lees je? Untranga yesi suba, is no de besneden. Dus untranga yesi suma, is no besneden. Lees je? Untranga yesi suma, is no besneden. Na ini unhati na, you ati na you verstand. En een orgaan zij pompen bruto. Want uit die ati je prakteer alles tot dot pistisani. Maar straks dat taki, untranga yesi suma, uno de besneden unhati. Lees je? Efu yesi uno arki. Lees je? Alatem feti against the Santa Yeye. We fight against the Santa Yeye. Kom je voor ben van fetiga Santa Yeye. Of jump na 53. Jump na 53. Vers 53. Ben kisi da wat. This is dem engel ben chari kom. Ben kisi da wat. Des contact no de. Moet je man tapu furu. Da moet het no. Ni olibi. Amai fight against the Santa Yeye. Ik ga dat. Contact iteji wa umasma no de. Umasma uno wer pruku. Dat ni. Dat must be so sexy. As men fight against the Santa Yeye. Want a Santa Yeye taki. Wa umasma no mag wer pruku. Ik ga dat. That's right. Dus dat is niet a woord toe. Iteji wa man en vrouw. Until dat verder no ateno dorete. This man fight against the Santa Yeye. Want sex beter tulip na spondu. Je fight against the Santa Yeye. Dus de woord toe voor Masragado. Dat na a Santa Yeye. De wet voor Masragado. Dat na Santa Yeye. At de apart. Leviticus 20 vers 26. At de Masragado. Pot. Unu apart apot de wet voor nu. Die unu. Anoji no wang snezi. Jullie staat die unu de blakaman. Naar de ingi. Maar alleen nu voor kiti. Daarom Masragado pota je no baka tapunu. Week so desma. Tak
não vira dois fistos de boquer. E não 21 de todo. O não vira dois fistos de boquer. A festa será mais carpaço tem conconexis exi. O não virem. E grabutão. O não vir passam. O vir pasca. Pasca. Dat o vir. Dat na sabi beleta aqui. Lees isso já. A book of Leviticus was 20 verse 26. Listen. Umusude Santa Gimi. Masragado taki umusude Santa Gimi. Listen. Because me Masra de Santa. Masragado de Santa. Awat Santa wantaki. Alles is apart gezet. Posisi masragado pot unusref apart en plakamnare ingi. Voor alle volken die op grond hebben, voor alle de 18 naties. Alle de manja. De man na de moro plight wang. De man na de moro trangang fysiek. De man na moro trangang wang. Ik rabu toch? In alasan de man moro boe. De man bouw moro boe toe. Ik rabu toch? Alasan de mij doe moro boe. Maar alleen, ugo libi grond op fasi. Met de sanate hoor en harunga grununu. Lees het al eens zo. A book of Leviticus was 20 verse 26. And umusu de Santa Gimi. Because me Masra de Santa. And me ben prati for them trap people. So that usa there for me. You see? If I Masra gadi prati for them trap people. Tak ube kan de apart. And Lexa me sorry pa. Libisma mofo etaki. Kado lop alasma. Maar a Bijbel taki kado tak milop den chifu Israel no more. De blaka manangare ingi. That's right. Dus dat de mambo horgi unu. De mambo ante unu u control Christen. Maar a Bijbel taki inom tro Christen wata sandat na grond tapu. Igrabuta? Donam a Malachi 3 verses. Bring it up. Malachi 3 verses. Igrabuta Malachi 3 verses. Uno o consolen people funo. Igrabuta from lobu strefi. Want we make it party taku wa lo tentra na si fasi. O de funo lobu strefi. Aqui tem um problema. Igrabuta if you have one vrouw mina kan go stick to you vrouw. Mina kan bigay tap you vrouw. Igrabuta if you have money mina kan bigay tap you money for you. Wat if hoor a wet fu masragado. Tak dis na lobby. Igrabuta lobby de commander fu masragado na lobby. Hoso di so de leki. A book of Malachi was 3 verses. Because me the Masra. Me noite kenki. Masragado noite kenki. Want ya son pastor taki fatakia. That was the Old Testament. Gado taki me noite kenki. Ma na sem gado ne kenki. Gado na begin na gado ne kenki. Listen to listen. A book of Malachi was 3 verses. Because me the Masra. Me noite kenki. Gado noite kenki. Igrabuto. Give no in Timotheus in verse 8. In Timotheus in verse 8. Igrabuto. Ako kolebens ma a wet. En wa kolede a wet en bepaalde of de wet dat is fesadi fu masragado. De fesadi fu masragado. De mooi moro den tot fisticho do carnaval. Den kerfi. Ala den tot fisticho grond op fesa. Den fesa masragado. Den moro mooi wan. Den moro sweet wan. Isabido? Lazy. A book of 1 Timotheus was 1 verse 8. Lazy. Maar we sabi that is the word the book. Yere? Ma pastor et no de in de kerki. Maar no ino ma hora wet. Ino ma hora wet. Igrabuta. Ma the Paulus et no for that we sabi that a wet the boom. We are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, cause we can.
Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change 'cause we believe we can.